Manyoro ya rirhandzu. Manyoro se ku va vito ne. Tatana Makamu. Amukela eka Mala FM. Ni khata ku amukeliwa minjhani mara? Pfukile minjhani? Hayi pfukile. Hey, ya album ya n'wina yi le ku endleni ka timhaka. Yi le ku karateni swinene. Yi le leswaku ingaku yi hume lembe leri nga hela kumbe yi huma namuntlha leswaku yi dume yi nga se huma. Yi huma ka siku Yi huma namuntlha phela. Va tele online kahle kahle. Oh, okay. Va tele online vanhu va rindzele 12 ku yiba va kota ku kuma album. hey. Ku busy ngopfu. Ku busy ngopfu. Mara swa fana still tinsimu letiwani vavanuna timbyana ti dume khale na swichayachayana swi ngeza swi endliwa hikokwalaho ka yini mara Hey, na mina le a ni swi koti kahle ku hlamula. Yeah. A ni swi koti kahle ku hlamula leyo hi ku loko swi duma ku ngeza ku va na swichayachayana. na switsundzuko Leswi va laveriwaka hi leswi vanhu va swi rhandzaka. hayi mi ngo byela vayingiseri i mani Oscar Makamu wa le kwihi ya mi ti introduce ka Oscar vayingiseri Makamu ka leswi sa bukwana xa ngohe. Kula ni Victor Makamu. Suka ka Mavambe. oh Okay. Mara sweswiwani ni kumeka ni ri xilungwini. Album leyi nga huma namuntlha i album ya vu-10 yi vitaniwa ku kula swa vava ya vu-10. ku kula swa vava Ya. tinsimu ta n'wina mo tshama hansi mi tsala kumbe mo va na munhu loyi a mi pfunaka hi Xitsonga lexi mi xi tsalaka xi va xi hlantsweke ngopfu Tinsimu ta tsariwa tshama hansi va hala hi minkarhi hinkwayo. Ya. Okay, xana xihundla xa Oscar Makamu i yini loko swi ta ka timhaka ta vuyimbeleri kahle leswaku vuyimbeleri bya n'wina a hi xihundla leswaku byi hambane ngopfu na vuyimbeleri byo tala leswaku i genre ya Xitsonga mara Xitsonga xa koho xi hambanini se xihundla xa Oscar Makamu loko swi ta ka timhaka ta vuyimbeleri i yini? A ku va na xihundla ngopfu ko va ku langutisa vutomi bya masiku hinkwawo. U languta leswi munhu swi nga n'wi khomaka kahle u vulavula ntiyiso. hey ya Ku vulavula ntiyiso na loko mi twa risimu ra timbyana na ntiyiso hambiloko hi ala ku va timbyana. ma swi tiva ku ri ka risimu leriwani va ri mi dyise team mara va ri mi dyise team ka risimu leri Mara loko ho tshika timhaka to ni dyise team hi languta ntiyiso va ta yima na mina. Ya. i nga ri tlakusanyana risimu rero hi twa ku ri tshamani kwalani moyeni ya Tatana Makamu loko hi ha ri na n'wina lamoyeni la ku tiva xana ka album ta n'wina hinkwato ne hi yini album leyi mi ngo yi fike yi va na swigingi ngopfu loko swi ta ka vito ra Oscar Makamu leyi mi nga ta ku hi leyi album hi kona ni nga swi twa na mina tanihi ntlambi ku album leyi yi fike yi va na swigingi ngopfu loko swi ta ka ku vulavula hi vito ra Oscar Makamu? Loko ni fanele ni vulavula hi ku ya album ni ta vitana album ya xilonda xo anakanya ya manyoro. vito ra yona i xilonda xa ku anakanya. Ya. Mi vula leyi? Yona yaleyo. Hikokwalaho ka yini mi ku hi yona leyi yi nga i album ya vungani leyi? I album ya vu-9 ni kume award ka yona. Okay, mi kume award. Ya ni kume award. That's why ni fanele ni hlaya yona. Yeah. No, a xihundla leswaku album leya manyoro vanhu vo tala va mi tive hi risimu ra manyoro ya rirhandzu va ze va mi nyika na vito. Ya va ni tive hi manyoro na sweswi va ni vitana ku manyoro. Sweswo hambi vo to mi vitana ku timbyana hambi vo to mi mariteka na phela risimu leriya loko ni languta loko no nghena ka status swa vanhu ani un'wana na un'wanyana ni xo ku nga ri khale ri ta kha ri ba top ngopfu ka TikTok. Ya na ku na to timbyana letiwani a ti fani. ta hambane ndlela yihi? A ti fani timbyana letiwani tin'wana ti luma kahle tin'wanyani makisanyana ta hambanahambana timbyana letiwani tin'wana ta hanyeka. Okay. Alright, Tatana Makamu hi hlamuseleni lawani i tatana Makamu lava va nga na ndyangu kumbe a va se za va va na ndyangu mina nsati na vana
mi nga hi byela nyana hi swona na wona na sati na vana mina sati na vana sati wa n'wina hi vona na tiva vambirhi hi ku ve rin'wana na nga vuli ku na vana vangani na tiva vambirhi swi vula ku lava van'wana ni va tiva mi se va tiva ya tatana Makamu tinqambi to tala loko hi langutisa ti na vasati vambirhi vanharhu mune n'wina mi te mina nsati a ni tivi ku ku nga ha langutiseriwa ku ku nga ha nghena van'wani va ri kwala ndyangwini kumbe a mi tivi swi ta tikomba hi ndlela kumbe swi tshamisekile kumbe na swa mi se swi tiva a ni swi tiva a ni tivi na ku ta pfumela swi tshamisekile ma nga hi byela nyana hi timhaka ta COVID-19 tatana Makamu mi affecteki njhani kumbe swi va swi kha swi mi disturba njhani swa COVID-19 hi timhaka ta swa vuyimbeleri covid xi khomete wa cheni ngopfu xi khomete wa cheni a hi ri na tigigi to hlaya so mara a ti vangi kona which means mali a yi vangi kona loko za ti nga vi kona se xi onhi ngopfu xi le ku hi onheleni kahle xa ha ri ku onheni okay mi nga tsundzuxa yini eka vayingiseri hi timhaka ta xitsongwatsongwana lexa corona lexi ni nga xi vulaka vayingiseri ku a va tshama makaya va hlamba mavoko hi minkarhi hinkwawo va dloka timasika hi minkarhi hinkwayo xi ha milenge xi tirhisa milenge ya hina alright tatana u swi twini xitsongo xa kona covid xi hava milenge leswaku va na xitsongo xin'wanyana xa dipi ngopfu ya tatana Makamu xana loko mi ta ku mi humelerini ka music ku ndlula laha mi nga fika kona already swi kona leswi mi swi vulaka ku mi humelerini vhele ka music mbulavulo hi timhaka ta award mbulavulo hi mhaka ya hi ndlela leyi music wa n'wina wu tsakerisiwaku hi xiswona na loko wu nge se huma mara loko mi ta ku mi humelerini mi ku mi fikelerini laha a mi lava ku fikelela kona hi music loko ta va ku humelele yini a ni swi tivi ku ni ta gina ni fikile na hikuva a ni ku tivi lani ya kona leswaku ku navela ka n'wina ku kulukumba ngopfu humelelini alright eka album leyintshwa hi nga langutela tihi tin'wanyani valala na leta timbyana valala na yini okay hi nga langutela ku na vatshwa valala ku na vana va fikeleni ku dlaya lembe leri swibizi swi nga kereke swi nge tluli vafundhisiwa vahlampfa ku na xiyezi ku na ku kula swa vava ya ku kula swa vava leri nga duma ngopfu mi nge za mi endla swichayachayani leri ya ri dumile nge za ri twala na swichayachayani ro fana na rero a swi va tikelangi producer ya n'wina hayi lava se va toloverile va yi toloverile ku na loko a no va n'wansati tatana Makamu loko vo n'wansati a ku ta endlekela yini vele tala va mi kuma album swi lava hi kuma hayi leri na ri lava leri hi le ku tirheni ka album tatana Makamu ne okay xana u tala kona yingisela kahle mitsako loko a ni ri n'wansati a ku fanele ku ndleka yini okay u kona munhu loyi a mi ndzhuti wa n'wanuna u khome hi n'wansati okay alright xana u kona munhu loyi a mi inspireraku ma mi hlohlotelaku a nga ni kambi loko swi ta ka timhaka ta vuyimbeleri bya Xitsonga a ri kona a nga ha ri kona okay ni hlohloteliwe ngopfu hi music wa Masodomuda Matswabemuda ya okay hayi i role model ya kahle ngopfu ya kumbe xivutiso xin'wana hi nga xi vutisaka tatana Makamu ma producer tin'wana ti-artist ma hlohlotela kumbe ku producer tin'wana ti-artist kumbe mi languteka vunanga bya n'wina ntsena ka nkarhi wa sweswi a ni langutanga vunanga bya mina ntsena ni busy na kha na va pfuna na van'wanyana vanhu okay i mhaka ya kahle so loko no lava ku kona album ya Mavuya ntsena yi ta va kona ku nga ri khale okay Mavuya ntsena ya Mavuya ntsena okay ya so loko munhu a lava Oscar Makamu ka album ya yena a hi ngo munhu sweswi u sungula vunanga bya Xitsonga a ku lava rito ra Oscar Makamu ka album ya swi nga n'wi tikela kumbe ku n'wi olovela ku fika kwini swa olova loko hi vulavurisani swi ya hi ku hi vulavula ku fika kwini hayi tatana Makamu khale mani ni lava ku va na n'wina hayi khensile swinene ka siku ra namuntlha swi kotekile na mina ni swi lava ende a ni nga lavisa foni a swi lava ni kwala hileswaku covid mara covid wa hi onhela a wo pfumela ku ri loko se a hela covid mi ta hi vhakela kwala studio hi ta mi vona phela a ni hayi mi tivi wo vona swinepe lomu ka social media hayi hi ta vhaka kahle loko covid lexi timuleka
marito ya n'wina ya ku hetelela eka vayingiseni na ku va byela ku ri xana album ya n'wina va nga yi kuma njhani va nga yi kuma kwihi etindhawini ta Giyani Malamulele. Okay, Giyani Malamulele album yi ta va kha yi fika namuntlha mara yi ta sungula ku kumeka mundzuku. Vanhu va Gauteng namuntlha va ta va kha va diliveliwa then yi ta va kha va tivisa ka social media. Mara lava va nga yi kuma online ni ku na lava va tirhisaka leswi swin'wanyana swo ka swi nga yi hakeli a swi yi release a va tshama va kha va swi tiva sweswo. So swi kahle ku loko a yi kumi hi ndlela yaleyo nambara ya mina ku hala nga hava ku la nga hava ku a nga yi lavi la nga yi hava ka nga yi lavi ya la nga hava ku a nga yi lavi ku ta rhumela mali ka akhawunti ya liya. Loko a yi kumini a twa swi yi tsakisi loko swi nga n'wi tsakisi a tshiki. Okay, xivutiso xa ku hetelela ne ka n'wina tani Makamu ni twa voice ya xisati la yi le ku ndleni ka pfanganyiso n'wana mi nga va album leyi mi yi tirhi na vo mani? Okay, album yi tirhe na Red Boy Mhlangana Mavuya Tsena ni tirha na Xindende futhi na Xinteleki na Vutlhari Chauka. lava n'wansati i vutlhari n'wansati takani. Ya mi hlayisela vona mativa na leswaku loko va yimbelela ne wa ni vona ku na vanhu vo tirha ku voice ya vona yi tlhela leswaku sesi vutlhari va tikomba va ri munhu loyi a nga ta na hlonipho kumbe swi fambana na vunanga bya n'wina. Leswi ni vonaka swona hi swona sweswi mi swi imagina kunene mi vona swona. Eyi tatana Makamu i khensile swinene wo pfumela ku hi ta va na n'wina siku rin'wanyana. Na khensa swinene na n'wina mi hlayiseka va hlayiseka na vayingiseri va yingisela album. I khensile ya kona hi album leyi nga ku nga ri sungurisanyana hi ri tlanganyana hi ya risimu leri ri thyiwe timbyana hambileswi ri ngo va na timbyana risimu leri ta vera nhlokomhaka vhele hi nga ta yi chuka ya kumbexana hi va byela nhlokomhaka loko hi vuya hi burisana na yona